Masalahnya nanti bahas. Sampai lagi ke mana? Nanti kamu ini. Nak berapa wan? Pilih deh kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada malam yang berbahagia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Sama kita sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi bagian dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan, urusi katanya untuk ilmu. Yang bertuan hormati panitia penetapan penghafal peserta sahnya